Marko Bojković zaintrigirao je fanove nakon što je na društvenim mrežama objavio poruku "Uskoro velike vesti". Za sada nije poznato da li je u pitanju nova borba, ugovor sa velikom organizacijom ili marketinški trik, ali objava je izazvala veliku pažnju domaće MMA javnosti. Baka Prase osvrnuo se na Darka Stošića tokom live prenosa i poručio da ne veruje kako jedna borba srpskog teškaša može vredeti 100.000 evra. Dodao je da bi, ukoliko Stošić zaista dobija takve honorare, iza toga morale stajati ozbiljne veze. Ja mislim da Stošić ne radi meč ispod 100K. Stošić! Da. Verujem mi šta ti pričam. Stošić je, vrate... Nema trika. Ne, verujte mi šta vam kažem. To možda preko veze, Buraz. Pa Buraz preko veze ili ne zaslužuje te pare, Buraz. Brate, Stošić je klasa borca, znaš, mogu ljudi pričaju šta god hoće, Buraz moj, ali Buraz on čovjek je ono klasa borca, Buraz. Ali mislim, sve to super. Da. Ali da li Stošić dovodi toliki hype koji vredi Buraz dovodi, vole ljudi da njega gleda, on je atraktiv. Buraz kod njega ili će da pojede nekog, vrata, ili neko mora njega baš da usere. Buraz moj, vredi on te pare kao Buraz vredi, brate. UFC je zvanično predstavio novi sistem rangiranja. Prema najavama veći fokus biće stavljen na rezultate ostvarene u oktagonu, dok će mišljenja glasača i popularnosti imati manji uticaj nego ranije. Nova poluteška senzacija privlači sve veću pažnju MMA sveta. Poljak Ivo Baranjevski upisao je treću uzastopnu UFC pobedu, a protivnika je završio praktično sa 2 kalf kika. Sve 3 pobede ostvario je u prvoj rundi, već ima 3 bonusa za nastup večeri i tek 27 godina. Samo nekoliko dana pred UFC Freedom 250 fanovi su počeli da zatrpavaju društvene mreže Justina Gaethjea AI fotografijama na kojima u oktagon ulazi sa izraelskom zastavom. Sve je usledilo nakon javnog sukoba između njega i Shona Stricklanda oko političkih tema i američke spoljne politike. Situacija je otišla toliko daleko da je Gaethje u jednom trenutku isključio komentare na svojim objavama. You, sir, are a whore.